Yakabare mu burengerazuba bwa Uganda yarayitangaje ko yafashe abantu 60 barimo abanyarwanda bari bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu badafite ibyangombwa. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha raporo ya polisi, abantu basaga 60 nibo bari muri gereza ya polisi mu mujyi wa Kabare bashinjwa kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. 47 kuri abo bafatiwe kuri uyu munsi wa kabiri ku kigo cya bisi zitwara abagenzi bamaze kwinjira muri bisi yerekeza mu murwa mukuru Kampala. Abandi 13 bo baraye bafatiwe mu mujyi wa Gisoro uri mu birometero 80 uvuye mu mujyi wa Kabare. Byahuriranye nuko umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yarari muri uwo mujyi mu bikorwa byo kwiyamamaza. Amakuru dukesha polisi ya Uganda, abantu 50 muri abo batawe muri yombi na abanyarwanda, abasigaye na abanyekongo. Bose bavuga ko barimo berekeza i Kampala no mu karere ka Bunyoro gushaka akazi. Umuvugizi wa polisi wo muri ako karere Elimate yatangarije Ijwi ry'Amerika ko abo bantu bose bagiye gushikirizwa inkiko. Ati aba bantu bakoresheje inzira zitemewe n'amategeko kwinjira mu gihugu kubera impamvu tutaramenya neza. Twababajije ikibazanye muri Uganda baciye muri izo nzira, bavuga ko barimo kuja gushaka akazi imbere mu gihugu. Ariko ibi ntabwo twabyemera kandi ntabwo dushobora kwihanganira abanyamahanga kuza kuvogera iki gihugu baciye mu nzira zitubahirije amategeko agenga binjira n'abasohoka. Twarangije kubakoraho amaperereza, ubwo turahita tubashikiriza ubutabera. Ntabwo ari ubwa mbere abanyarwanda n'abanyekongo bafatiwe muri aka karere binjira muri Uganda, bamwe bagashikirizwa ubutabera abandi bagasubizwa mu bihugu byabo ari ntacyo bashinjwe. Nibutse ko hashize hafi imyaka 3 umubano wa Uganda n'u Rwanda utari mwiza kubera ko ibihugu byombi byashinjanyaga gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Uganda yaherukaga gufata abanyarwanda basaga 100 yashinjaga kunekera igihugu cy'u Rwanda muri Uganda no gushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byo kuganira umubano mwiza byahagaze bitarafata umwanzuro, ariko Uganda yari yarekuye abanyarwanda yari yarafashe ibisabwe n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda narwo rufungure imipaka na Uganda rwafunze kubera ayo matati. Umunsi w'ejo ubwo Perezida Museveni yakoraga inama yo kwiyamamaza muri Gisoro hafi n'umupaka w'u Rwanda, yavuze ko ibihugu by'ibituranyi birimo politike ishingiye ku moko bigatuma ibyo bihugu bihorana amahoro make. Twagerageje guhamagara ku biro by'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Uganda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri abo banyarwanda Uganda yataye muri yombi, ariko telefoni yo mu biro ntibayitabye. Ignatius, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Guverinoma y'u Rwanda yarayongeye gufata izindi ngamba nshya zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Muri izo ngamba harimo izisaba buri wese kutarenga akarere abarizwamo. Ingendo hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali nazo zirabujijwe. Izo ngamba zashingiye ku muvuduko w'icyorezo kiriho muri ibi bihe. Gusa kuri ba ntaho nikora bari batunzwe n'abavaga mu ntara bazi Kigali, bo barasanga ibintu bigiye kurushaho kuba bibi. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yaduteguriye inkuru ikurikira. Turi Nyabugogo mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo imodoka mu mujyi wa Kigali berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Utereye amaso mu nguni nyinshi biraboneka ko urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga rwagabanutse ugereranije n'ibindi bihe. Ni nyuma y'umunsi umwe guverinoma y'u Rwanda ifashe izindi ngamba nshya mu mugambi wo kwirinda ubwandu n'ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kugeza ubu gikomeje guhangayikisha abatuye isi. Mu ngamba yarayifashe inama y'abaminisitiri yemeje ko hanini zishingiye ku bwiyongere bw'abandura icyorezo COVID-19 bukomeje gutumbagira. Guverinoma iravuga ko hafi cya kabiri cy'abamaze guhitanwa na COVID-19 bapfuye mu kwezi kwa 12 k'umwaka urangiye wa 2020, igasanga abantu bagabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura kandi bagakora ingendo mu bihe bikenewe gusa. Ni muri urwo rwego guverinoma yahagaritse ingendo hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu no hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali. Umwihariko washyizwe ku bakora ingendo ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Ku modoka zitwara ibicuruzwa zemewe mu turere twose, ariko nabwo ntizitwara abantu barenze 2. Iyi ngamba bavuganye n'Ijwi ry'Amerika wo mu mujyi wa Kigali cyane ba ntaho nikora bagasanga
basanga biraza kubagora ku mibereho. Benshi n'abari batunzwe no kwikorera no gupakira imizigo y'abagenzi babaga bavanye mu turere. Mu buryo bw'imikorere nkatwe twakoraga nk'ibihumbi 3 ukarara ubiriye ugaca mu gitondo ukabuzi kuri bugaruke, none ubu uyu munsi 15 kugira ngo uzashire ntaho ukora ni ikibazo. Murerekeza here turajya mu ngo twicareyo. Nanjye nari ntunzwe no gushakisha nyine nk'aba ngaba, nta kazi nagiraga. Bibaza nawe uko ndi bubeho. Abo bana se dufite biga mu mashuri tuzabarira amafaranga dukoye, kandi rero kumva barimo barabirukana. Turabaho gute n'ubwitekano uzamenya ko tubaho kuno byagenda. Yego nyine ko akora kwirinda indwara, bari bakwiye kuba bari kubwo abantu baba baciye bishoboka, ariko abantu bakabatwara kubera kwigarara abantu benshi cyane dutunze. Uganiriye nabo bazirikana bidasubirwaho ingaruka z'icyorezo COVID-19 gikomeje kwivugana ubuzima bw'abatuye isi. Ntabwo igihugu nacyo cyakora ibintu byo gufunga abantu mu ntara, kandi ubukungu bw'igihugu ari abaturage. Rero ni ukubera ko hari ikibazo turakemera ko gihari, tugomba no kubyihanganira. Ntabwo byadutungura cyane ngo twumve ko byabaye nk'ikirenga, kandi twari dusanzwe tubizi ko hariho ubwo burwayi bukomeye. Ubwo rero tugomba kubyihanganira tugasubira mu rugo tukihangana iyo minsi 14 igashira, ariko urumva ko bigoye. Ubusanzwe mu kigo cya Nyabugogo abagenzi bahuriragamo berekeza mu mpande zitandukanye, hari amarembo atandukanye kubashaka kwinjira cyangwa gusohoka. Kuri uyu wa kabiri mu kwinjira hakoreshwaga irembo rimwe gusa, ari naho abagenzi bakarabira ibiganza. Aha kubera uburebure bw'umurongo wabashakaga gukaraba, hari abahise bihangira imirimo bakagura umuti wo gukaraba mu ntoki. Uwakarabaga agakoresheje uwo muti atarinze gutonda umurongo yishyuraga igiceri cy'ijana mu mafaranga y'u Rwanda. Wabaho gutari nkaho ibintu byanze twita twihangira wacu umurimo wo kugira tubashe kurya. Tuba dufite imiryango ugura sanitizer y'igihumbi yo abantu bici mu bakarabije, wenda yandikavamo 2 icyo gihumbi cyo kurya ubukibonye. Indi ngamba yafashwe irareba ibikorwa byose by'abikorera birimo iby'ubucuruzi, restaurant, amabutiki, amasoko n'amaduka bigomba kujya bifunga saa 12 za nimugoroba. N'ingamba abacuruzi bemereye Ijwi rya Amerika ko byanze bikunze zatuma bahomba. Nagwirwaga na wa muntu uvuye mu kazi wenda saa 12 saa moya yasambira nkababona agatu nkababona, ariko abo bose niba ntakibabonye ubwo nyine natahira zero. Yaba aka kazi ka leta k'abafonctionnaire bagafungaga mbere y'igi kugira ngo abacuruzi n'abajya guhaha babone umwanya wo guhaha. None se akazi karafunga saa 12 bafunga amaduka. Ibyo abacuruzi bavuga bigashimangirwa n'impuguke mu by'ubukungu Bwana Canisius Bihira uherutse kubwira Ijwi rya Amerika ko igihe habayeho kugabanya amasaha y'akazi byanze bikunze ubukungu bw'igihugu busubira inyuma. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 28 kuri 28. Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Mu gihembwe cya kabiri ubukungu bw'u Rwanda bwari bwagabanutse ku mpuzandengo ya 12.2% mu mwaka ushize 2020 kubera COVID-19. Izi ngamba n'izindi zashyizweho, inama y'abaminisitiri yatangaje ko zigomba gutangira kubahirizwa kuva none tariki 5 z'uku kwezi kwa mbere, kandi zikamara iminsi 15. Yibukije ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Ivuga ko abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Imibare iheruka mu Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko iki cyorezo kimaze guhitana abantu 105, harimo 4 bashya batangajwe kuwa mbere w'iki cyumweru. Abamaze kwandura baragera ku 8,850, abakize nabo barasaga 6,800, ni mu gihe abakirwaye nabo bari hejuru y'900. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, ikibazo cy'abana biga mu mashuri y'inshuke nabo mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu ubu batiga kubera COVID-19 cyagejejwe kuri Perezida Paul Kagame. Umuturage Jean Paul Ndayisabye yandikiye umukuru w'igihugu avuga ko aba bana nabo bakwiye kurengerwa. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kaboye. Jean Paul Ndayisabye ni umuturage wo mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asanzwe ari impuguke mu bijyanye no kurengera ibinyabuzima. Mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, Ndayisabye agaragaza akarengane, asobanura ko kakorewe abana biga mu mashuri abanza guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu, ndetse n'abiga mu mashuri y'inshuke. Uyu muturage mu ibaruwa ndende yandikiye umukuru w'igihugu akagenera kopi abandi bayobozi barimo Minisitiri w'Intebe na Minisitiri ushinzwe uburezi mu Rwanda, asobanura akarengane yabonanye iki cyiciro cy'abanyeshuri ahereye kube. Nagendeye ku bana bo mfite mu rugo banjye, ndanarebera muri rusange uko
ishusho imeze ku bana bari mu rugo ndavuga nti Mineduc ntabwo ishobora kubitarakoza akazi uko yagomba kugakora. Icyorezo turimo turabibona ko kirimo gufata indi ntera mu Rwanda. Nkurikije uko ndeba abana bubahiriza amabwiriza kurusha abantu bakuru. Abana ntibajya muri hoteli, ntibajya mu marogi, ntibajya mu kabari, ntibajya mu isoko, ku buryo atari bo bakwiriye kuba barengana uyu munsi uko wenda badafite ubuvugizi, ariko barababaye. Bongeye bakamara undi mwaka, icya mbere barimo barakura, icya kabiri barimo baratakaza uburyohe bwo kwiga. Ngira ngo byaranagaragaye igihe ibyiciro bimwe byafunguraga yuko hari abana benshi babuze. Ikindi ni bisanzwe bihari by'abana bafatwa ku ngufu mu mago. Ikibazo kinahari ni uko nta n'ikintu kirimo gukorwa ngo abo bana batoya bamenye ngo bari mu buhe buzima. Bwana Ndayisabye akomeza avuga ko hishwe amategeko ubwo ibigo bimwe byitwa ko bigendera ku nteganyanyigisho mpuzamahanga byemerewe gukomeza kwigisha abana b'ishuke mu gihe abandi biga mu mashuri asanzwe batemerewe gutangira. Ubwo umwaka urangiye uwagerageza akerekana yuko hari n'ibyiciro byagiye byemererwa kwiga kandi banganya imyaka n'abasigaye mu rugo, urwitwazo ruhara ari uko abo bana biga hifashishijwe imfashanyigisho zitwa ngo mpuzamahanga. Nkibaza ikiba kuko mfite n'abaturanyi ku rugi rukurikira bafite ayo mashuri kandi abo bana bangana n'abana. Abana bakambaza ati kuki abangaba bajyayo? Igisubizo ntabwo ari igihe wari ugifite kandi na Mineduc ntacyo yari yata. Ndayisabye siwe wa mbere wajije iki kibazo ku itangazamakuru yari iherutse kubaza Minisitiri w'Uburezi ku cyo bise ubusumbane bwita ko bugaragara mu mashuri ya leta n'amashuri akoresha integanyanyigisho mpuzamahanga. Minisitiri w'Uburezi Uwamariya Valentina dore igisubizo yatanze. Ku kibazo kijyanye n'amashuri mpuzamahanga ngira ngo n'izindi bwabyo rirabyivugira, ni mpuzamahanga ntabwo ari amanyarwanda, bagendera kuri gahunda mpuzamahanga. Mu Rwanda dushobora kwiha gahunda tukavuga ngo turatangira igihe iki n'iki, nitwe dushyiraho gahunda y'amasomo. Ntabwo byari kuba byiza rero kubuza aba bakurikira gahunda mpuzamahanga gutangirira igihe abandi batangiriye, kuko nkuko tutagena igihe batangirira ntitugene n'amasomo biga, byari bigoye kugira ngo uvuge ngo turababujije bazatangirira igihe kimwe n'abakurikira gahunda y'igihugu kandi gahunda y'igihugu tuyifiteho control. Nta yindi mpamvu yatumye bariya batangira. Mujye munadufasha kubisobanura byo guhabwa inyito itariyo, ko ari uguha agaciro abanyamahanga. Ubwo byaba byaratangiye kubemerera gukorera mu gihugu, kuko kubemerera gukora mu gihugu ntabwo bivuze ko tuba twimye abanyarwanda agaciro. Inama y'abaminisitiri yateranye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize yari yahaye inshingano Minisiteri y'Uburezi yo kugena uko amashuri yasubukurwa hubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa kugeza ubu nta yindi gahunda yo gusubukura ibindi byiciro yari yatangazwa n'iyi minisiteri. Bwana Ndayisabye mu ibaruwa ye asaba umukuru w'igihugu guhagarika icyo yise ivangura rishingiye ku mikoro rikorwa n'abifite, aho yumvikanisha ko ari bo babona amahirwe yo kwigisha abana babo nabo bafite ubushobozi buke cyangwa buciriritse bagakomeza gutegereza nk'aho iyi ndwara ireba icyiciro kimwe cy'abantu. Bwana Ndayisabye akumvikanisha ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka w'2003 ryavuguruwe mu mwaka w'2015 rivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko rikwiye kubahirizwa. Uyu mugabo akumvikanisha ko mu nyandiko zitandukanye zerekeye icyorezo cya COVID-19 ntaho bigaragara ko abana bari hagati y'imyaka 3 kugeza ku 10 aribo bibasirwa cyane n'iyi ndwara. Ndayisabye akavuga ko biramutse ari nako bimeze ubwo abana bose bari muri icyo kigero baba baretse gusubira mu ishuri. Nubwo kugeza ubu Ndayisabye avuga ko nta gisubizo arabona kibaruwa yandika umukuru w'igihugu, yemeza ko afite icyizere. Gusa umuyobozi w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB Sebaganwa Alphonse avuga ko impungenge zagaragajwe zifite ishingiro. Yongeraho ko Minisiteri y'Uburezi, Mineduc n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB barimo bategura kandi bazamenyesha gahunda yo gutangira bidatinze. Assumpta